Good day guys! Oy, namasyada liwat kami dito Lapu-Lapu. Di pa ini natatapos nga ton pa masyada. Kalagad bisan gabi. Ha, adi kita didi ha may Mactan Shrine. Okay. Nagburubaktas kita kay haluag ini didi mo pay didi pag badminton, pag puro pa planat anas-anas. Didi hiton may rebulto man basaha Lapu-Lapu. Amo iton iya rebulto. First time ko pagkakita kan Lapu-Lapu. Katapos adi ambot ka ng ano ini hiya. Amadat Mactan Shrine ini. Dira dan Lapu-Lapu kay Lapu-Lapu dito. Tapos adi may dadi painting nga halaba. Nakita ko diyan baga man ang mga nahinabuhad to baga naka-painting didi. Ngan pagkatapos may dadi ano luwat ini nga nakabutang man Mactan nakasurat one memorandum ano inin kuan subpina. Balit adi didi ito nagsusurumpay leto didi nga dihiton Plagit Philippines adi leto didi hito nga park man mo pa didi nga air park kay haluag apalo wala good park nga sugad din nga haluag.